Asem kidul dalan tempat warung betengan layane rangga rambute abang Ibu Arni tumpakane motor doyok ning batuk sendernya tuh alesane ngobor kodong nyatane si nyosor pupur medong asik majikan namanya bintang ayo bagian Ibu Arni ayo muncul ke gampang je majikan mama bintang spesial apa majikan permisi jam 5 mangkat sing umah jare menggaya beli baru antak-antuk karo rendang ning warung Sunda ini siapa Mi? Mimi Sinta Mimi Sinta Mimi Sinta sinya mengit rabi ning omah kiri Mimi Sinta sayang Mimi Sinta padahal si dewek sing buangi duit ning alis galit kita udah apa kayaknya bos ini Jaki baik Mimi Jaki sayang yang punya Andres Mimi Jaki paling sayang Mimi Jaki sing paling emang alasane motor mogok nyatane si nyosor ning pupur medong nok wiwit sapa kene Mama Rina sayang Mama Rina sayang Mama Rina majikan bundanya bintang Mama bintang sayang Mama bintang majikan asik permisi jam 5 makan sing umah jare mekaya beli waruang antak-antuk karo rendang ning toang Sunda Mama Sinta sayang Mimi Sinta sing nyangit rabi ning omah kiri belajar medhi Mimi Jaki sayang Mama Jaki sing paling eman Mama Jaki sayang Mama Jaki tumpakane motor doyok ning batuk sendernya alesane ngobor kodok nyatane si nyosor ning warung pojok Mimi Rina ayo dalam mani Mimi Rina sayang Mama Rina paling sayang Mimi Rina paling sayang Mimi Rina Mama Jaki lagi kaulan
Abang Merina. Tumpakane motor doyong ini batuk sendiri alasane ngopor kodok nyatane si nyosor ning pojok